Gospodine Aleksiću, dobar dan i dobrodošli na TV Tajna. Bolje vas našli i vas i vaše gledalce. Evo možemo da počnemo od aktualnih događaja. Vaš komentar povodom posete predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića Tirani i paljenje srpske zastave. Vidite, naša javnost tumači razne političke događaje i posete kao stvar koju je naš predsjednik svojevoljno učinio, napravio, izvršio. To treba da izbijemo iz glave svi koji žive na ovom prostoru. Treba da shvate osnovnu stvar. Mi smo okupirana zemlja. Sve poteze naše vlade, našeg predsjednika diktira okupator. On je nametnuo taj mali Šengen, on je sada naredio Vučiću da ide i u Brisel, da ide i u Tiranu. Sve što su tamo pričali, dogovarali, to je nalog okupatora. To nema govora. On nema nijedan promil mogućnosti da nešto svoje kreativno, ne daj Bože, patriotsko, u što ne verujem, takav čovjek kad se prodao, ne znam zbog čega i za čega, nema ni ovoliko patriotskog, ali nikome nije data ovolika mogućnost da samostalno donosi odluke. Druga je stvar odraz mržnje albanskog naroda prema Srbima, prema Srbiji uopšte. To su pokazali i 1999. To su pokazali i 2004. onaj pogrom kada je bio nad srpskim narodom i srpskim svetinjama. To je životinjska mržnja. To se ne može drugačije opisati. Mržnja koja prelazi u bolest. Jer vršiti onakve zločine i prema maloletnim licima, prema nejači, to, izvinite, moj zdrav razum, nadam se da vaši gledalci prihvataju da sam još uvek sačuvao zdrav razum. Ja to ne mogu da prihvatim. Ja u životu ne bi nikom mogao da nanesem zlo. Ja sam svakome kome pozivao na bilo koju saradnju odgovarao sa opomenom. Pazite, saradnja sa mnom ili poziv novinara da učestvujem u njegovoj autorskoj emisiji. Upozoravao sam, dobit ćete otkaz. Sa mnom je zabranjeno razgovarati. Ne, to je moja autorska emisija, niko nema pravo da se meša u izbor mojih gostiju. Posle par meseci, ne odmah, sam prihvatao posle više uzastopnih poziva, da ne bi uvredio osobu koja me poziva, ipak mi time i odaje i čast i priznanje, dođem, 7 novinara je dobilo otkaz zbog mene u njihovim autorskim emisijama. Čak i jedna u drugoj državi. U drugoj državi dobila otkaz zbog mene, a isto sam je upozorio. Nemojte me pozivati, ali ovo je druga država, to je moja autorska emisija, ko ima pravo da mi se meša. Bila je poštena, posle otkaza me nazvala telefonom i kaže, gospodine Aleksiću, nažalost, bili ste u pravu. Jedna novinarka zaslužuje da joj javno pomenem ime. Anđa Zoranović, agronom, novinar koja je pratila poljoprivrednu agronomsku tematiku, 3 puta je dobila otkaz zbog mene. Prvi put u Radio Zrenjaninu kad me pozvala u svoju autorsku emisiju o poljoprivredi od 10 do 12. Svih 2 sata me zadržalo u emisiji, pričali smo o ekološkoj, zdravstveno bezbednoj proizvodnji i tako dalje. Isto sam je upozoravao, nemoj me Anđo zvati, neće dobro završiti. Dobila je otkaz odmah kako se emisija završila. Posle toga je sama našla posao u Radio Fokusu, gde smo zajedno koncipirali isto emisiju o poljoprivredi od 10 do 12. Ja je dovodio goste, imao sam sponzore sa kolima iz Novog Sada i sugerisao je koga da zove u emisiji od onih koji uživaju naše poverenje. Da ne bi opet samo nju izbacili iz ekipe Radio Fokusa, potpuno su joj rasturili kompletnu redakciju i ona je po drugi put dobila otkaz. 2 godine je bila bez posla, a školuje dete. I na svu sreću bio sam prisutan, pošto je pokojni Milorad Crnjanin često zvao u emisije na regionalnoj televiziji Kraljevo, kada mu se vlasnik obratio i rekao mu nađi mi nekog novinara poljoprivredne struke da prati tu tematiku. I ja ga pitam, jel može žena? Kako da ne, ja kažem, za Anđu Zoranović, agronoma, novinara,
on momak Miloradu kaže, dovedi me u četvrtak za 3 dana. Izvinjavam se. I tako se zaposli u regionalnoj televiziji Kraljevo, gdje je radila par godina, ali me Milorad Crnjanin često zvao u goste u onu njegovu emisiju uz šank od 14 do 17 sati, 3 sata, gdje on dovede određene goste kojima ukazuje i poverenje i čast u emisiju i tako međusobno pričamo od osobe do osobe. I kad god mu neko otkaže ili bude sprečen, a on od svog stana, svoje kuće, na Telepu u Novom Sadu, prolazi pored mog stana, moje zgrade i kaže, aj Nikola sa mnom, da učestvuješ u emisiju, bio sam slobodan, ali mi putem kaže, samo nemoj da pozivaš na oružje, izgubit ću sponzore. I često sam gostovao i onda ugase regionalnu televiziju Kraljevo. I Anđa Zoranović po 3. put dobio otkaz zbog mene. Tako da, tvoja je sreća što imaš svoju ličnu produkciju. Drugo, ja se u šali kažem ljudima, ja sam lakmus papir. Po meni možete prosuditi ko je kakav. Da li me poziva u svoj studio, da li prenosi moja saopštenja, da li sarađuje sa mnom ili da li mi se uopšte nekada obratio za neku vrstu saradnje. Mene pitaju, molim vas, što se ne udružite? Ja da se s nekim udružujem, molim vas, pa mi postojimo 32 godine. Proglasili su nas meritorni poznavaoci ove scene, proglasili su nas najuspešnijom ekološkom organizacijom u Evropi. 32 godine postojimo. 25 puta smo organizovali jedinstvenu naučnu međunarodnu ekokonferenciju o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja i o zdravstveno bezbednoj hrani. Neparne godine bijenalno se smenjuju. Jedina na svetu koja je imala 5 puta pokroviteljstvo nefinansijsko Ujedinjenih nacija. Molim vas, Ujedinjenih nacija. Niko nije imao ni 2 puta, oni daju samo 1 put. Da skrenu pažnju celom svetu šta podržavaju. Mi smo imali 5 puta, možda bi danas imali. Dobili smo prvi put 2007. godine. Prvo razvijanje zastave Ujedinjenih nacija po pisanom odobrenju i po pisanom uputstvu kako se koristi zastava Ujedinjenih nacija bilo je u Novom Sadu 2007. godine. Možda bi danas imali to pokroviteljstvo da Boris Tadić, predsjednik Srbije, nije pisanim putem tražio da nam se ukine pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija. I to je bio naš predsjednik na našu sramotu. Vi već nekoliko dana, gospodine Aleksiću, pokušavate da upozorite javnost da je krenulo polaganje cevi između Linglongla i BGA. Šta možete vi što nam kažete o ovom događaju? Vidite, opet da se vratim na onu prvu temu, mi smo određeni kao zemlja koja treba da se uništi, a srpski narod skine sa lica zemlje. I sve se u tom pravcu radi da bi se ova teritorija nastanila sa nekom drugom populacijom, drugi vere, kulture i tako dalje. Pa su nas obavezali da moramo da primimo 1 milion migranata. Boris Tadić je potpisao sporazum sa Evropskom unijom o prijemu 600.000 Roma bez obzira u kojoj zemlji su rođeni. Mesto vam je u Srbiji. Sa Austrijom, evo, nedavno isplivao onaj video snimak, njihov ministar kaže, potpisao sam sa našim predstavnikom, da li je to bio predsjednik ili ministar, potpisao je sa njim sporazum o prijemu svakog migranta koji ne dobije azil u Evropskoj uniji. Mi smo određeni za uništenje. Nalog okupatora je bio da se najplodnija zemlja u Evropi, osim Ukrajine, u Evropi, proda Kinezima za izgradnju. Zamislite vi u plodnoj Vojvodini izgradnja fabrike za ne znam koliko miliona guma godišnje za proizvodnju, najprljavija tehnologija. Jedan put vidim fotografije spremne kanalizacione cevi ovog promjera. To je preko metra, koje će voditi direktno iz Linglonga do BG-a.
Nema usput nekog objekta za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, sve što otpadne tehnološke vode, sve najzagađenija voda koja se može zamisliti iz nekog tehnološkog procesa bit će pušteno direktno u BG. Zašto niko ne digne glas protiv toga? A ovamo u Rađevini dižu glas zbog Rio Tinta. A ovo je u istom rangu, ako ne i gore. Da li znate da se možda BG snadbeva, da li BG snadbeva vodom možda neki grad ili neko manje mjesto? BG nije to kapaciteta i njegova voda se ne može koristiti čak niti za navodnjavanje. Ali opet, kažem, može da se, recimo, nijedan naš grad pored BG-a nema, izvinjavam se, nema pogone za prečišćavanje otpadnih voda komunalne sredine. Nema. Znači, to se sve izlije u otvorene vodotokove, pa i u BG. Mada nam BG dolaze zagađen i iz Rumunije. Ali, izvinite, ovo kad se ubaci, govorimo o posljedicama. BG se uliva u Tisu, Tisa u Dunav. Dunav prolazi pored Beograda. 2-milionski grad će biti ugrožen. Beograd dobija vodu iz izvorišta, Makiško polje i tako dalje. To je dunavska voda. Još ako se otvori Rio Tinto u Rađevini, kada počne da ispušta sumpornu kiselinu, pa ljudi, da li ste svesni o čemu mi pričamo i koje će posljedice po sve nas biti? Ali ova slika onih cevi, kažem, ove veličine, direktno u BG, pa ko je tu lud? Da li imamo javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode? Da li imamo javno vodoprivredno preduzeće Vojvodina vode? Imamo. Da li imamo vodoprivrednu inspekciju? Imamo. Da li imamo Ministarstvo zaštite životne sredine? Imamo. Da li imamo Vladu Srbije? Imamo. Niko ništa ne radi na tom planu. Nas uništavaju. Nad nama sprovode genocid. Molim vas, ako uzmemo u obzir ovo zaprašivanje hemijskim otrovima iz aviona najveće terorističke organizacije na svetu, ako govorimo o uvozu semena, genetički modifikovana semena od Monsanta, iako zakon zabranjuje, o čemu mi govorimo, ljudi? O čemu govorimo onda? Na 101 način nas ubijaju. Voda nam se floriše. Znate li čija je to metoda? To je bila metoda Hitlera. Kada je Hitler uveo fluor u hranu i vodu, 80% čuvara je oslobodio dužnosti i poslao na istočni front. Ostali čuvari su mogli sa prutićem da teraju, jedan čuvar je mogao prutićem da tera 200-300 logoraša u gasnu komoru bez otpora. To je jedan od najjačih neurotoksika koji ubija volju, ubija razmišljanje. To je beslovesna masa koju u gasnu komoru ovako nas fluoriše. I ono što je interesantno, čitao sam jedan zapisnik sa upravnog odbora vodoprivrednih organizacija koji su iznijeli žalbu da im se u posljednje vreme da su učestale posjete vodoprivrednih inspektora koji traže da se vrate na fluorisanje vode jer su oni spontano prešli na hlorisanje vode što je jeftinija metoda. Ne, morate se vratiti na fluorisanje voda. Od 0,80 do 1,2 mg po litri mora da sadrži pijaća voda. Bilo da je u flaši, bilo da je u česu. O čemu mi govorimo? Zato ja govorim o ovim kritizerima naroda koji narod nazivaju svakakvim imenima. Rekao sam, bar nemojte predamnom da hulite na narod jer ne znate kojim ga sve metodama drže u poslušnosti. Ja sam sad imao sreću da na svečanom otvaranju 25. međunarodne naučne konferencije o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja objavim naš rad o mentalnom zagađenju životne sredine, gdje sam naveo sve pojavne oblike mentalnog zagađenja, metode upravljanja narodom mentalnim zagađenjem, odnosno psihološkim metodama koje zagađuju mentalnu sredinu, kako im se možemo suprotstaviti itd.
Posle ekokonferencije sam rad proširio, dopunio, argumentovano, tako da ni jedna jedina ocena o stanju u Srbiji, o metodama, pojavnim oblicima, nije bez dokaza. Ispala je monografija, knjiga, imaću 4 recenzije, pa će ispasti monografija, 330 stranica, molim vas, sve do tančina kako upravljaju, kako drže narod u poslušnosti. Na 101 način. Nemojte huliti na narod. Dajte da se okrenemo prema uzroku. Da bi razumeli situaciju moramo razlikovati uzrok od posljedice. Uzrok je jedan, a posljedica ima mali milion u svakoj oblasti života i rada. Samo treba da se usmerimo na uzrok, a vidite kako nas zamajavaju, kako nas vuku. Molim vas, u Skupštini se usvaja zakon o eksproprijaciji zemljišta, imovine. Ukida se privatna svojina. A ti lažnjaci koje je režim namestio da pozivaju građane, organizuje javni protest na 200 metara dalje na Andrićevom vencu, ispred predsjedništva. O čemu mi pričamo, ljudi? Umjesto da smo svi došli pred Skupštinu, pa ako treba i provalili unutra da sprečimo usvajanje tog van civilizacijskog zakona, nema više privatne svojine. Meni se sviđa tvoje imanje, proglasi se javni interes, opšti interes, za 5 dana ima da napustiš svoju kuću, imanje, dedovinu, bilo šta. Oni nas podvlače ispred predsjedništva. I onda na kraju idemo u šetnju. Ali ono što je interesantno, na Bini je bio čovjek koji mi je zabranio da se obratim građanima u Gornjoj Dobrinji, gdje su građani poslali kola po mene, 300 km. 3 sata smo putovali od Novog Sada do Gornje Dobrinje. I kad su vidjeli da sam donao motiku da im pokažem kako se brani svoja dedovina, svoja zemlja, ne možeš da se obratiš prisutno. Taj isti čovjek je sad bio na Andrićevom vencu, na Bini, priča bajke. Ljudi, imam previše godina da mi takvi balaci vukli za nos, šetali po ulicama Beograda. Režim se ruši pred Skupštinom. 5. oktobar se mora ponoviti. Bez pogovora. Vojska i policija koju mi plaćamo ima da izvrši svoje ustavne dužnosti. Bez pogovora. I kad bi se svi okrenuli ka tom pozivu, koji ja iznosim 58 puta pred institucijama države, onda bi neko iz vojske i policije dobro razmislio. Bolje da posluša narod nego da mu glava sutra leti kao 1881. godine. Kada je ministar inostranih poslova potpisao kapitulaciju Austro-Ugarskoj, narod je izašao na ulicu, srušio naprednjačku vlast i onda ih je naprednjake motkama po ulici umlaćivao kao besne pse. Istorija se vraća, zapamtite. Koliko je izvjesno da će Srbija uspjeti da se oslobodi Rio Tinta ako je nedavno procurila informacija da je Aleksandar Vučić dobio 100 miliona evra kako bi zaštitio interese te kompanije? Dobio, ne dobio. Malo pre sam govorio, to je nalog okupatora. To bez uklanjanja uzroka nemoguće je sprečiti. Molim vas, pa ja sam pokazao i primjer, ja sam kontaktirao te ljude na Staroj planini kad su branili reku Rakita. Rekao sam kako se može sprečiti i reka Rakita i sve ostale. Molim vas, da je prvi bager upaljen, nijedna reka ne bi završila u cevima. Tako isto. Ako je građanima Srbije opasnost Rio Tinto, branite se. Metode ima, neću da nabrajam, uhapsili bi me. Ovog puta osnovan. Ja nisam onaj koji na televiziji pokazuje gajbu flaša molotovljih koktela, pa onda se buni što je zatvoren. Izvinite, ja se držim Ustava i zakona. Ni milimetar izvan tih granica nisam prešao i zato sam još uvijek na slobodi. Ali izvinite, ako branite svoju dedovinu, svoju zemlju, sva sredstva su na raspolaganju. Sva. Šta mislite, gospodine Aleksiću, šta će se desiti sa ekoprotestima? Vidimo da nema više blokada i da je sve manji broj učesnika na tim okupljanjima. Pa te ekološke, takozvane ustanke, režim je organizovao. Pa zar vam nije dovoljno samo da pogledate ko vas ili da pročitate?
mada na mnogim pozivima nema nikoga potpisnika. Nema potpisnika, nema imena odgovornog lica, nema imena organizacije koja vas poziva na neki protest ili blokadu, mostova, raskrsnice i tako dalje. Nema ciljeva. Molim vas. Ja sam ali bukvalno žvalavio pričajući ih ovih 32 godine unazad ljudima koji su tražili pomoć i savjet od nas, da prvo pogledajte ko vas poziva. Po imenu i prezimu. Da li je to Nikola Aleksić ili neka od ovih ličnosti koji obmanjuju narod. Drugo, koji su ciljevi? To i po zakonu morate navesti. Ja to najbolje znam. Kažem, samo u Beogradu sam 58 protesta organizovao. Dolazio protest još u Novom Sadu, kako sam prvi protest najavio, dobro ja napišem u početku kako sam mislio, zašto, zbog čega. Policija mi rešenjem odgovara, molim vas, navedite nam ciljeve vašeg javnog skupa. Ja sam tu lekciju naučio tada, svih ovih 58 javnih skupova, protesta u Beogradu koje sam organizovao, morao sam da navedem koji su ciljevi. Ja otvoreno navedem, piše prvi cilj rušenje vlade. Zato idem, pobogu, ne da me vidi svet. Drugi cilj, uvođenje vanrednog stanja. Treći cilj, dovođenje svih poslanika sa lisicama na rukama da izglasaju na prinudnoj sednici Narodne skupštine 7 tačaka koji će Srbiju da oslobode zauvek. Od okupacije, od stranog uticaja, naloga okupatora i tako dalje. I kada završimo sa tih 7 tačaka, a svaki put sam policiji to taksativno naveo, svi poslanici sa lisicama na rukama i ostali ministri, vlada, predsjednik, u zatvor da se procesuiraju. Jer su bili poslanici saučesnici izvođenja državnog udara. Ja sam prošle godine, posle takozvanih parlamentarnih izbora, svakom poslaniku adresirao na ime i prezime upozorenje da su učestvovali u izvođenju državnog udara, najteže krivičnog dela koje nikad ne zastareva. Izbora nije bilo. Izvinite, te poslanike ili onu osobu staru, 92 godine, niko nije birao, niko nije zaokružio, a oni su ušli u Narodnu skupštinu i proglasili se, sad smo mi narodni poslanici, odlučivat ćemo o vašoj sudbini, sudbini Srbiji u buduće. Pa ne ide to tako. I neko mora da probudi vojsku i policiju, da izvrši svoje ustavne dužnosti. Pa mi ih plaćamo za to. Vojska ima samo 2 ustavom utvrđene dužnosti. Da sačuva teritorijalnu celovitost i da sačuva ustavom utvrđeni društveni poredak koji je pao 5. oktobra. Ako to ne uradi, izvinite, nas su i oni saučesnici zločinaca, okupacione vlasti i tako dalje. Oni kad tad moraju se izvesti pred Narodni sud. To je jedna od tačaka ove prinudne sednice Narodne skupštine, da se mora obrazovati specijalni sud za dela protiv naroda i države. A zašto insistiram da ovi poslanici, ne ulica, ne čaršija, donesu te tačke usvoje te tačke dnevnog reda? Jer Evropa njima veruje. Evropa s njima sarađuje. I moramo Evropi da pokažemo koga su podržavali do sada. Jedini izuzetak koji će izaći iz Narodne skupštine bez lisica na rukama jeste predsjednik Srbije. On mora da bude obučen u ludačku košulju i u pratnji bolničara odveden u specijalnom psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević. Pazite, ovo nije revanšizam, molim vas. Ja sam jedini čovjek na društvenoj sceni koji se javno zalaže da mu niko ne sme pretiti, da niko ne sme da mu ugrozi život. On je najdragoceniji na svetu, jer mora biti procesuiran, mora objasniti koga je doveo, sa kakvim namerama, kakve je naloge ispunjavao, naopako da mu se nešto desi. On mora da ostane živ, ali cijeloj Evropi moramo zatvoriti usta da nas ne može kritikovati.
Naše je pravo, na kraju i dužnost medicinske struke da se umno obolelom čoveku pruži medicinska pomoć. Pobogu ljudi. Ajde, već kad ste spomenuli psihološki profil aktualnog predsjednika, vaš komentar povodom njegovih učestalih izjava o bešenju, nevjerovatno, malo o bešenju, malo obesiću se, malo obesiću se. To je jedan put rekao ispred Sergeja Lavrova, nevjerovatno. Molim vas. Bespredmetno je njegove izjave komentarisati na bilo koji način, ako vam sad kažem da je on umno oboleo čovjek. Njemu treba pružiti pomoć. Pa ne mogu ja umno obolelom čovjeku da tumačim šta je pričao. Pa to su sve simptomi njegove bolesti. Pa medicina, psihijatri to bolje znaju nego ja, koji sam samo apsolvent medicine. Ja nisam teo da privedem kraju, na svu sreću. Sad bi mi bilo sramota što sam kolega ovih ljudi koji gaze Hipokratovu zakletvu na 101 način. Ali na ovaj način mi smo cijeloj Evropi zatvorili usta i niko nas ne može kritikovati. Niko ne može da kaže da to državni udar, puč. Ne. Mi smo pomogli, pružili medicinsku negu čoveku koji je oboleo. To niko ne smije, vam pamete kad bi mi neko uputio čak i zamjerku, niste trebali predsjednika Srbije u ludačkoj košulji, šta ni, on je bolest. Ja se bojim da on, upravo zbog toga, da nanese sam sebi zlo. Znači, moramo ga spasiti. On je nama potreban. Mora da mu se sudi. Pobogu, i njemu, i bratu, i ovome, i onome, i svima koji su se ogrešili, ovaj narod, koji su se napljačkali, da ne znaju koliko imaju. Ja opet otvoreno kažem, nikome neće biti izrečena presuda ako se prethodno ne kaže nacionalizacija celokupne imovine. Sve plate koje je dobio dok je protivpravno vršio neku dužnost, izbora nema, koga je postavio, ulična banda, sve ima da vrati. Svi koji su imali neku završenu školu, diploma se cep. Molim vas, znači, 2 međunarodna duga ćemo vratiti samo od nacionalizovane opljačkanih sredstava. Ne može se proceni. Neki američki stručnjaci kažu da su braća Vučić teška 72 milijarde evra. Verujem. Moguće. A da ne pričam ove ostale. Babići, Grčići, ovi, oni. Pa zaista ne znam da li je taj čovjek koji vodi EPS pobegao iz pečenjara ili pobegao sa ražnja. Stvarno mislim, to je vam pameti da se takav čovjek postavlja na čelo najjače, najpotrebnije, najodgovornije javne ustanove, preduzeća koje brine o elektrosnabdevanju i domaćinstava i privrede i svega i svačega. Koga su doveli? Molim vas. Pa to je strašno i vidjeti. Strašno i vidjeti. Kad smo već kod kadrovskih rješenja aktualne vlasti, kako komentarišete imenovanje Jelene Milić na mjesto ambasadora u Hrvatskoj? Šokiran sam. Na prvi mah sam do te mere šokiran da sam teo da padnem sa stolice kada sam malo čuo tu vest tebe, jer ja pre toga nisam to čuo, niti mi je neko javio, ali opet u skladu sa ovim što sam prethodno govorio, to je normalno. To nije naš izbor. Molim vas. To nije izbor vlade, nije izbor čak ni predsjednika. To je izbor okupatora. Ona je njihova agentura, oni su na čelu njihove agenture i normalno je da se ona postavlja za ambasadora u nama neprijateljskoj zemlji koja je u prošlom veku 2 genocida sprovela nad srpskim narodom. Zar nam ta osoba nije pričala da uranijum nije opasan po zdravlje, da je odličan za beljenje zuba? Molim vas. Pa to je više od izrugivanja narodu u lice. To je vređanje zdravog razuma. Pa nemojte slučajno pomisliti da smo je mi postavili. Ne. Kao što su i Marka Đurića postavili za ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljudi, pa ne znate da li da plačete ili da se smijete. A to nije naš izbor. Ja vam opet kažem, shvatite, mi smo okupirana zemlja. Sve što se radi, radi se po nalogu okupatora.
imamo namjesničku vladu koja izvršava sve što joj se naloži. Na čelu vlade je na čelu vlade koja je završila školu, specijalnu školu za osobe sa posebnim potrebama. Ljudi, to je nepismeno stvorenje. Naučili samo da se nekako potpiše, naškraba nešto. Ja ne vjerujem da ona može da napiše jednu stranicu svojom rukom. Ali, gospodine Aleksiću, da premijer Srbije ne zna kad je Božić i da kaže da je 14. decembra Božić, pa molim vas, mislim, to je stvarno toliko vam nevjerovatno, mislim, čovjek više šta... To je još jedna... Skandal, čovjek. Još jedna šokantna izjava koju nisam teo da prihvatim dok nisam odgledao video. Verujte, ja sam ipak i samokritičan i kritičan prema kakvim izjavama, a ja gledam ko je to izjavio, prema kome, šta, da li je uopšte moguće, da li je to... I onda uključim taj video snimam. Bože. I ona je toliko uverena žena, mislim, uverena u to da je tog datuma. Ali... To je... Da, koliko ona nema ošto osjećaj pripadnosti ove nacije, to je nevjerovatno. Zar to nije najbolja potvrda koju je postavio, iz kojih namera, sa kojim ciljevima? Osvestite se, ljudi, ako Boga znate. Vidite ko nama upravlja. I da se nijedna posljedica, niti jedna jedina, zbog čega su određene struke ili ljudi rade u određenim oblastima, advokati, taksisti, zdravstveni, prosvetni, penzioneri, izlaze na ulicu, ne može, veterani, ne može posebno rešiti. Ne može, dok se ne ukloni uzrok. A uzrok se može ukloniti na dva načina. Krvavim putem, gde će biti krvoprolića do kolena, ako narod, kad mu prekipi, spontano izađe na ulicu. Ja se borim protiv toga. Ne dao Bog jedan da strada. A drugi je da prinudimo vojsku i policiju da izvrši svoju ustavnu dužnost. Nemojte komentarisati, a neće vojska, molim vas, naše da to tražimo od njih, zato ih plaćam. Treba ići pred generalštabom. Ja sam 3 puta bio pred generalštabom. Zbog mene su doneli poseban zakon. Poseban zbog mene i radi zaštite od mene. Sad su usvojili tu zakonsku uredbu da se ovlastila vojna policija da može uhapsiti civilno lice ako priđe vojnom objektu. Molim vas, generalštab je vojni objekat. Nalazi se na bulevaru. Trotoar prolazi pored njega. Svi mogu prolaziti, samo ja ako stane sa megafonom, ja ću biti uhapšen. Zato što ih podsjećam na njihovu ustavnu dužnost. Ja ništa ne tražim više od toga. I još nešto vezano baš za vaše shvatanje stanja u Srbiji. Molim vas, postoji ustav. To je vrhovni akt u svakoj državi. Država koja nema ustav nije država, ne postoji. Tamo piše kakvi izbori moraju da budu. A da ste vi vidjeli od jednog jedinog opozicionog ili ovog ili onog lidera koje pomene ustav. Drže se nedeljama, mesecima se drže pregovori takozvane opozicije i vlade o uslovima, u izbornim uslovima. Svi traže slobodne, demokratske, fair, poštene. Ja ne tražim. Ja tražim samo po ustavu kakvi izbori moraju da budu. A tamo piše da građani imaju pravo da slobodno i neposredno biraju svoje predstavnike. Ove predstavnike niko nije birao. Niko nije zaokružio te sponzoruše. Ono je strava vidjeti kao da iz javne kuće izlaze. Ili one budaletine. Imali smo primjer da vidimo sa delom prenosa iz Skupštine. Pa ono je takmičenje u gluposti, u mržnji. Kako im kaže gazda, pljujte po ovome, pljujte po ovome. I oni se takmiče, otvore. Konkurs ko će biti najuspešniji u tom. To je strašno vidjeti. Sad i fotografija izašla one poslanice koja je naplatila od Skupštine, od nas, pazite, naplatila je od nas 12.000 evra za putne troškove, za putovanje od Peći do Beograda, a živi u Beogradu. A ona nije jedina. Molim, kogod ima u svojoj ličnoj karti mesto rođenja, on navodi da je tamo rođen i uzima putne troškove
od mesta rođenja do Beograda za svaku sednicu Narodne skupštine. Juče se prodala vest kroz medije da je i ministarka Kistić dobila stan u centru Beograda, ali posle je SNS to demantovao, ali vidjet ćemo šta će biti. Vidite, svako od njih se naravno ugradio u ovaj sistem. I to, oprostite, u to pitanju stan preko 100 kvadrata, čini se... Pa sigurno. 20 kvadrata i to u centru, u Siminoj ulici. Sigurno nije dobila... Blizu 300.000 evra. Nije dobila garsonjeru. Ali za mene, mislim, strašnije što se njen brat ugradio i napravio poslove na desetine... Pa i od ove premijerke. Na desetine miliona evra, zahvaljujući njenoj funkciji, njenoj protekciji i tako dalje. Ali opet kažem, to su posljedice, mene to ne zabrinjava. I taj stan i sve to što je zaradio njen brat, sve će biti nacionalizovano onog trenutka kada se ova garnitura vlasti pohapsi. Ne smeni, ne da podnesu ostavke. Posljednja je glupost, molim vas, idiot je svako ko traži ostavku od predsjednika Srbije. Idiot. On se mora uhapsiti, ljudi. Šta je sve uradio ovoj zemlji? Uništio je. 4 ljudi dnevno se ubije zbog njega. Sad ću ja da tražim ostavku od njega. Pa izvinite. I svako ko traži ostavku, on je idiot ili plaćenik. Koji treba da vam zamaže oči. Ja vam pustite. Za onaj moment kad ga okupator skloni. Ajde, dovešćemo drugog. Zato ja i tvrdim, jedini način, odnosno predlog, da se ovo mirno prevaziđe i reši ova agonija, da se po predlogu Patriotskog bloka pohapse svi i imenuje Vlada nacionalnog spasa. Ne po predlogu čaršije, ne po predlogu takozvanih opozicionih stranaka, ne po predlogu stranih agentura, nego nas, koji nemamo drugi interes, nego spas ove zemlje i naroda. Šta mislite o raspisanom referendumu za 16. januar? Da li treba izaći njega ili ne? Ne. Ne treba izaći, jer onda im dajete odrešene ruke da mogu da rade šta hoće i kakav god hoće Ustav da donese. Pa su doneli propis da ne treba više 50% plus 1 za usvajanje referenduma. To znači da samo članovi Srpske napredne stranke... Pa jedan čovjek, ali kažem samo svojim članovima, kad izađete sutra, zaokružite promjene Ustava, ovoga, onoga, usvojite ovakav zakon, zakon o eksproprijaciji, zakon o ovim zakonom, pa ljudi, pa normalni ljudi se... Znači to nije referendum. Ma kakav referendum, to je... Čekaj, postoji, mislim, pravno ostalo šta znači referendum. Ali vidite, svaki izlazak na izbore ili referendum je podvala. Iz osnovnog razloga što mi nemamo revidirane biračke spiske. Mi smo još već vremeno napravili predlog novog izbornog zakona i predlog kako se birački spiskovi mogu revidirati. I upućivali smo svim predsjednicima od Tadića pa na ovamo, Nikoliću i ovom, molim vas, da se napravi takav, to može svaka srednjoškola da napravi takav informatički program, da se utvrdi broj članova svakog domaćinstva punoletnih, da možete vi na internetu da nađete svoje mesto, svoju ulicu, svoje domaćinstvo i da vidite koliko imate punoletni. I onda na samom izbornom mestu, putem interneta, otkačenju se ovi koji su. I svako može da vidi koliko je iz vašeg porodičnog domaćinstva izašao na izbore, tako isto da se za pola sata izračunaju svi glasovi i nema podvale, nema pokojnika, nema autobusa koji prevode birače od mesta do mesta, sa glasačkog mesta na glasačko mesto, da po drugi put, treći put glasaju za honorar. Nema bugarskog voza. To je metoda kako se može, to mislim, izmislili su 1001 način kako da obmane. Bez uredno revidiranog biračkog spiska i njegovog stavljanja na uvid javnost, nikakvih izbora ne može biti. Nikakvih izbora. Vi ste odlučili da se kandidujete na predsjedničkim predstojećim izborima, gospodine Aleksiću. Ispravit ću vas. Kažete. Vaš su kandidovali. Tako je. Nisam ja odlučio. Jednostavno dobio sam zahtev
od grupe građana da u ime naroda ja budem kandidovan. Samo da dam pristanak. Ja sam u prvih mah odbio da se guram s ovim polosvetom, sačuvaj Bože. Ali ako narod želi to, ja ću da kažem ko sam, šta mogu da uradim. Ispravit ćemo sve ovo o čemu smo pričali. Ali bez lažne skromnosti, samo ja to mogu da uradim. Jer ne pripadam nikom. Svi kandidati će biti nečiji. Predsjednik Srbije, kandidat Srpske napredne stranke. Ako se Đilas odluči, on će biti predstavnik, kandidat svoje stranke. Tadić, Jeremić, Dačić, ovaj, on. Svi će biti nečiji. Ja pripadam samo svom narodu. A samo ja mogu da ispravim ovo o čemu smo danas govorili, jer Srbiji ne treba političar. Treba dobar organizator koji zna šta ko zna i da te ljude postavi na odgovarajuća mesta i kada se povede bilo rasprava, bilo potreba objašnjenja javnosti o nekoj stvari, izvoli, idi, to je tvoj resor. Predsjednik, odnosno predsjednika vlade nacionalnog spasa ili predsjednika, ako me izaberu, nećete ni vidjeti na televiziji i ne treba da me gledaju. Ja sam samo organizator, a Srbiji je takav čovjek potreban. A ne da mi dođu ljudi koji će polagati račun sa nekoj drugoj stranoj agenturi. Ovaj sada CI polaže račun, ovaj će Nemačkoj, ovaj Engleskoj. Ne. A da ne pričam, to moram da kažem, sve ambasadore zemalja koje su priznale lažnu državu Kosovo, mimo povelje Ujedinjenih nacija i mimo rezolucije Saveta bezbednosti 1244, u roku od 6 sati, a ne 48 koliko im daje Bečka konvencija o diplomatskom osoblju, u roku 6 sati će ih u stočnom vagonu proterati iz Srbije. Jedina milost će biti bala slame koji će im ubaciti da ne sede na patosu do Subotice, do prelaza preko granice. Molim vas, oni se i danas iživljavaju na nama. To je diskriminacija. Ne možete vi biti kao zemlja članica Ujedinjenih nacija i da ne poštujete rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Pa to piše u povelji. Sve zemlje članice moraju da poštuju svaku odluku resornih organa koje su Ujedinjene nacije stvorile. I Međunarodnog suda pravde i svega toga. Oni se iživljavaju na nama. Znači, legalizovana je diskriminacija prema Srbiji i prema srpskom narodu. To ja neću dozvoliti. Posebno ne Francuskoj, koja nas je onako nikad oprostiti, duboko uvredila. Na proslavi 100-godišnjice pobede u Velikom ratu, onaj, neću da ga nazovem ni predsjednikom, gadi mi se, izbaci našeg predsjednika u publiku, a pored sebe stavio svedočenog zločinca, teroristu, čija zemlja ni kao pokrajina nije postojala u vreme Velikog rata. To je takvo poniženje svih naših žrtava koje je srpski narod dao u Velikom ratu da vam ne mogu opisati. Duša me boli. Onaj spomenik na Kalemegdanu za pola sata posle rušenja ove izdajničke vlade ima da bude skinut. Kakav spomenik prijateljstvu? Pa za nam nije general francuske armije Franz de Pere telegramu našoj komandi: zaustavite vašu pešadiju, naša konjica ne može da je stigne. I oni pričaju o pobedi. Mi smo im doneli slavu njihovog oružja, oni su se sa našim herojstvom dičili. Da ne lajem sad, da ostanem u granicama pristojnosti. A bombardovali su nas 99. Francuska je slala svoje vojne avione i kontingente da nas bombarduju 78 dana i noć. I mi takav spomenik prijateljstva toj državi da držimo. Sutra ću ga pretopiti. Izvinite, to se mora uraditi. Da se vratimo još malo na vašu kandidaturu. Rekli ste da ste prihvatili... Narodnu kandidaturu. Da, prihvatili ste, a malo pre ste također pričali o izbornim uslovima. Pa to su malo kontradiktorne stvari. Tek na razmišljanje sam prihvatio i rekao, mislim, moja je dužnost, ako me narod bude želeo, zbog svega što sam uradio u mojih 50 godina društvenog rada i 32 godine koliko vodi najuspešniju ekološku organizaciju
na spasavanju i životne sredine i nacije u celosti. Pa izvinite, ja imam takve rezultate koliko svi ovi drugi zajedno nemaju. Ja sam dužan da se odazovem. Pa ako želite, pošto ne pripadam nikome, nemam ni finansijska sredstva, nemam ni penzije od 1. septembra 2005. godine. Znači, ako vi želite, potpišite podršku, pošaljite. To je jedini mogući način da neko ko ne uzima pare od nekoga koji mu daje sutra i naloge šta da radi i kako da radi, da oslobodi ovu Srbiju. Molim vas, ako želite, podržite me. Ako smo imali 200.000 pregleda, i to pozitivni pregleda i komentara na srpskom kolektivu, pa izvinite, može 10.000 onim svesnih, aktivnih da potpiše taj list, da mi ga pošalje i da snosi troškove. Samo da se pojavim na televizijskim programima nacionalnog nivoa, pa da pitam sve ostale kandidate, navedite mi jedno jedino delo koje ste uradili za ovaj narod i državu. Jedno jedino delo. Evo, bliži nam se kraj emisije, gospodine Aleksiću. Moram priznati da me malo podsjećate, vaše stavljaju da me malo podsjećaju na Lukašenka. Jeste pogledali možda njegov zadnji intervju koji je dao? Čini se da je bilo neko pitanje u engleska agencija. Jeste pogledali? Jesam, da. Inače, Lukašenko moj idol. Čovjek koji je na čelu države, najuređenije države, gde na ulici ne možete naći ni pikavac, gde sve službe funkcionišu u korist naroda. Predsjednik koji je odbio ponudu Svetske zdravstvene organizacije, koji je odbio ponudu Evropske unije da im se prikloni, koji je održao svoju samostalnost države i svoje funkcije, je za divljenje. Ja mu se divim. I on je otvoreno rekao svim novinarima. A inače to je i naša platforma. Sve strane agenture ugasit ću u roku 24 sata. Koliko je potrebno, samo nalog da se da. Brišite sve koji se finansiraju iz inostranstva. Mi smo se oslobodili stranih agentura. Pa ljudi, organizacije Žene u crnom imaju čak i diplomatski imunitet i apanažu iz američke ambasade. A šta rade? Kleveću, pljuju, izvode performanse da se čoveku stomak okrene. Ste vidjeli onaj performans pred Patrijaršijom? Policija je morala da ih čuva, da ih građani ne linčuju. To im je posao. A takvih agentura imate mali milion. Televiziju, N1 i onu drugu, to je ciljna ispostava. Kada mi budemo imali pravo da u Americi imamo svoju srpsku televiziju, onda ću dozvoliti njima da imaju ovde reciprocitet. Koliko imamo privrednih pogona u Hrvatskoj i Sloveniji, toliko ćete imati ovdje prodavnica, robnih kuća, toliko ćete imati ovdje. Koliko imate uvoza iz Srbije, toliko ćemo mi imati uvoza iz Hrvatske i Slovenije. Više nikad nećemo biti tehnička kolonija. I to je gospodin Lukašenko, jedini predsjednik koji je došao da nas podrži tokom agresije 19 najveći država Evrope i sveta, došao da nas podrži. I rekao im otvoreno u lice. Ne možete. Dosta je bilo. To je najčistiji posao koji je imao. Ne možete raditi protiv ove države. Kogod ustane kao ono kad su plaćali od 1996. do 2000. godine $50 miliona je potrošeno na Čedu Jovanovića i ostali koji su predvodili 5. oktobra onu bulmentu plaćenika, uhapsit ću. Čoveče. Par stotina hiljada ljudi da sruši režim najuređenije države u Evropi. Pa ko bi to dozvolio? Nema cene koju ću platiti da to sklonim sa javne scene. On brani svoju državu, on brani svoj narod. Tako isto, ukoliko narod bude želeo, ako budem izabran, budem skupio 10.000 potpisa i ako budem izabran, za 24 sata svi problemi, sve posljedice smo rešili. Do poslednje.
Gospodine Aleksiću, zahvaljujem se na izdnom vremenu za naše uvažene gledalce, na ovako otvorenom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. I srećne predstojeće praznike. Hvala lepo. Također želim svim našim sugrađanima srećnu Novu godinu i sa verom u Boga da se konačno oslobodimo okupacije ovih izdajnika na vlasti i da, što kažu na srpskom, svane. I naravno sreću i zdravlje da dočekamo i sljedeće Nove godine. Svako dobro.